sigurno iznad nas postoje egzistencije koje su daleko više svesti i više inteligencije i daleko većeg znanja. Tako da nije nemoguće da je u pitanju bila i vanzemaljska intervencija. Prvo pitanje koje sam hteo da vam postavim jeste ko je zapravo bio Nikola Tesla i koliko je on bio blizu da otkrije nešto što bi moglo toliko da promeni svet. To jest on je otkrio stvar koja je promenila svet, a da li je bio na korak nečemu što bi još više promenilo svet? Pa kako da ne, to je njegova kula Wardenclyffe, to je ne samo najkorisnija sprava ikada napravljena na planeti Zemlji u našoj poznatoj civilizaciji, nego i najopasnija. Najkorisnija je zato što je on pomoću kule Wardenclyffe bio u stanju da rezonantno ispumpava ogromne količine elektriciteta iz ionosfere, zatim da upumpava taj elektricitet u zemlju i učini ga dostupnim na bilo kojoj tački planete. To je reciklaža zapravo potpuno čiste energije elektromagnetske bez konverzije. Jer vi elektromagnetsku energiju dovedete na aparat, iskoristite i vratite u geofizički sistem planete Zemlje potpuno nepromenjeni. Znači, čim nema konverzije, nema ni oštećenja, odnosno prljanja okoline. To je bila jako korisna sprava jer je on pokazao prvo da je rezonancijom zapravo etra, gde je ionosfera jedan samo od segmenata etra i to veoma nabijen energijom, radi se o milijardima volti ampera koje se nalaze na oko 50 do 70 km visine iznad zemljine površine. Dakle, on je rešio energetski problem planete. Ali, istovremeno, to je bilo najopasnije oružje i zato je 1917. godine ta kula Wardenclyffe srušena. Ona je srušena 4. jula na dan američke nezavisnosti u nedelju u 11 sati ujutru. To je srušila vojska i Tesla nikada nije napravio nijednu primedbu u vezi toga. A evo zašto. Zato što je 1908. znači 9 godina ranije, on kulu Wardenclyffe probao je na takav način da je poslao velike količine elektriciteta, elektropotencijala u Tunguziju i napravio takozvanu Tungusku katastrofu, jednu od najvećih eksplozija ikada i na taj način pokazao da je kula Wardenclyffe veoma energetski moćno sredstvo i da on zna kako da šalje ogromne potencijale kroz prirodne medijume, kroz vazduh, kroz zemlju i kroz vodu. Ta eksplozija je bila 1908. godine, dakle 30. juna 1908. u 7 časova i 17 minuta ujutru. Zašto je to bitno? Pa zato što je on rekao da su najvažniji brojevi koji otvaraju put do razumevanja univerzuma, dakle radi se o toj generičkoj matematici koja proizvodi stvarnost, zapravo brojevi 3, 6 i 9. I sad pogledajte, 30. jun, znači 3, onda jun 6. mesec i 9, 1908. 1 i 8 je 9, 9 i 9, 18, 1 i 8, 9. To je 3, 6, 9. O čemu se radi? To je numerološki izvod toga datuma. Zatim 7 sati i 17 minuta, 1 i 7, 8 i 7, 15, 1 i 5, 6. Znači, numerološki izvod datuma Tunguske katastrofe je 369,6. E sad, pogledajte koji je broj Tesline sobe
u New Yorker, u hotelu New Yorker i vidjet ćete da je to 33. sprat, soba broj 27. Znači 3327, to je soba u kojoj on i umro i žive tamo 20 godina. I sad, 3327 podelite sa brojem 9, a to je 3 plus 6 jednako 9, šta ćete dobiti? 3327, 3327 podeljeno sa 9 daje brojeve 369,6. Identične brojeve, odnosno isti numerološki izvod kao za Tungusku eksploziju. To je Tesla znao. On je poslao to uz njegov čuveni vortex, odnosno spiralu ili obrtno magnetno polje, jer ceo kosmos se sastoji u stvari od koncentričnih sfera koje elektromagnetske, koja su u suštini obrtna magnetska polja. Tesla kad je shvatio šta je to obrtno magnetsko polje i kako ono funkcioniše, na osnovu čega je napravio i asinhroni motori i generatori se mogu tako praviti sve, znači bez komutatora, bez četkica, i na taj način uveo neizmeničnu struju u čovečanstvo, on je uzviknuo, sad znam kako radi kosmos. Znači Tesla je u stvari isti i potpuno, da kažem, čovek istoga ranga kao Krišna, kao Buda, kao Isus Hristos, kao Muhamed. On počinje zapravo jednu novu civilizaciju. To je tehnička civilizacija i to počinje 1900. godine svojim člankom Svetski sistem. Taj svetski sistem odnosi se na telekomunikacije koje su se razvile i robotika u krajnjoj liniji na osnovu njegovih patenata, posebno patenta daljinskog upravljanja, pa to je prvi stav robotike. Ne možete upravljati veštačkom inteligencijom bez tog izuma povratne sprege, a to su 4 oscilatorna kola u rezonanci. To je to što je u stvari Tesla demonstrirao u Čikagu 1893. godine na jezeru. I mislili su svi, pošto on pokretao bežično i daljinski jedan brodić na jezeru, svi su mislili da ispod tog brodića je neki gnjurac koji gura taj brodić levo-desno. Međutim, on je toliko bio, da kažem, ispred svoje sredine, da nije ni objašnjavao ljudima o čemu se radi, jer tek danas ti izumi su formirali informatičku civilizaciju globalnu na planeti Zemlji. Mi danas imamo mobilne telefone, evo kako vi ja sad komuniciramo, kompjutere, znači mi u stvari smo zapravo ostvarili prvu fazu teslijanske civilizacije, a to je svetski komunikacioni sistem. Možemo da šaljemo reči, možemo slike, možemo govor, možemo čak i da reprodukujemo misli i govor i ako hoćete i kretanje, znači govor tela mrtvih ljudi. Pazite, mrtvih ljudi, to je krenulo znači sa pronalaskom filma i pronalaskom televizije za koju je Tesla i tekako zaslužan. Iako nije uradio taj završni projekat same televizije, ali je uradio sve što je potrebno za katodne cevi, znači za u stvari formiranje slike na ekranu. To je takođe jedan od njegovih izuma. Sve ovo govorim zato što je on novi Isus Hristos naše civilizacije. Ono je bila civilizacija zasnovana na ideji prostora i slobode, a ovo je civilizacija zasnovana na višoj svesti i harmoniji. To je dakle početak nove naučne duhovnosti, nove tehničke civilizacije Teslijana koju mi već danas živimo. I sad sledeća faza jeste razvoj fundamentalnih nauka, dakle da se pronađe, odnosno da se uradi ponovno pronalaženje onoga što je Tesla već znao i demonstrirao u svojim eksperimentima, posebno kulom Wardenclyffe na Long Islandu, to je poluostrvo 100 km udaljeno od Njujorka. Dakle, on je već demonstrirao da je moguće dobiti slobodnu energiju iz okruženja.
iz beskonačnog kosmičkog okruženja gde smo mi u okeanu beskrajne energije koju samo treba da koristimo. Jer postoji točak prirode, kaže Tesla, na koji mi treba da se prikačimo i da koristimo u stvari energiju tog obrtanja koja je kosmička i koja je u krajnjoj liniji energija tvorca, božanska energija. To je ideja koju naša civilizacija sada ostvaruje. I druga stvar koja je jako bitna, i to je takođe zasnovao Tesla svojim patentima, to je da veštačka inteligencija preuzme najveći deo poslova, ljudskih poslova za egzistenciju. Znači ratarstvo, rudarstvo, recimo, da ljudi ne silaze više u rudnike, tamo po 300-400 metara ispod zemlje, nego da to rade mašine, inteligentne mašine. I zatim, kao isto tako, vožnju, da nema više šofera u saobraćaju, da nema više pilota u avionima, da nema više kapetana u brodovima. Postoji samo neko ko nadgleda sistem, znači neki inženjer, kontrolor, ali to je sve. Znači, ogromna korist za čovečanstvo jeste uvođenje veštačke inteligencije i ono za što se zalaže sada svetska vlada, gde sam ja član predstavnik Srbije, to je svetska vlada koja zaseda u Uzbekistanu, koja sad približava trenutno pravoslavlje i islam, jeste da mi treba u ovom trenutku da vojne budžete, znači ogromne, to su trilioni vojnih budžeta, da prebacimo na veštačku inteligenciju i da se ljudski rad zameni. To će biti istovremeno i ukidanje novca. Da bi se to odigralo, neophodno je da ceo svet funkcioniše kao jedan sistem. Zato je urađena ova pandemija ove 2-3 godine, gde je u stvari počelo globalno društvo da funkcioniše na isti način na koji je Tesla uveo povratnu spregu za robote. Dakle, sve vlade, apsolutno sve vlade sveta radile isto u vezi pandemije, nezavisno od rase, nezavisno od kontinenta, od političkih uverenja, od nacije, od državnog uređenja, svi su se ponašali isto. To je, dakle, početak, uvod u stvari u jednu novu civilizaciju za koju mi moramo da razvijemo višu individualnu svest. Pa taj transhumanizam, to je čista glupost, molim vas, to je smešno, to je nazadno. To je nešto slično bokserskom ustanku u Kini. Kada su Englezi doneli u Kinu mehanički razboj, onda sad umesto, 15 ili 20 kineskinja da sedi da tke, to je dovoljan samo jedan čovek koji bi uključio razboj. Razboj je to radio mehanički. I onda su oni krenuli da razbijaju te mašine. Zašto? Pa zato što nisu shvatili da je to olakšanje ljudskog života, nego su mislili, eto, uzima nam posao, uzima nam egzistenciju, ostaćemo gladni, kad jednog dana mašine budu radile umesto ljudi. Dakle, ta ista vrsta gluposti se sada transmituje kroz transhumanizam, koji je protiv robotskog sistema, koji je protiv toga da se zameni ljudski rad za egzistenciju, za svakodnevni život, na taj način oslobodi čoveku mogućnost da se bavi duhovnošću i da se bavi sobom. Znači, da uzdiže višu svest, da se uklapa u kosmičku harmoniju pomoću spoznaje kosmoloških zakona. Pa to je jedino što nas može spasti, to je duhovnost nauke. Znači, nauka koja ne bi bila samo matematika i fizika, nego i metafizika, znači koja bi se bavila i čistom prirodom fizičkih zakona. Znate, to je jako bitno shvatiti. Mi recimo posmatramo, na primjer, to možete da posmatrate teleskopom, može čak i bez teleskopa, kao što su to radili, Kepler, Tycho de Brate, prvi astronomi, a kasnije je Galilej uveo teleskop, da posmatrate kretanje planeta. To je fizički plan. A onda imate zakon gravitacije izražen Newtonovom jednačinom. Znači, imate matematički jezik, formalni matematički jezik. To su ta dva nivoa koja su danas u upotrebi u nauci. Ali šta je sa prirodom samih zakona? Ako planeti idu oko Sunca, zakon gravitacije se ne kreće oko Sunca,
on je imaterijalan, on dakle nije ni u matematičkoj formuli koja ga samo izražava, odnosno opisuje, niti u planetama koje se kreću. To je ta metafizika u stvari fizike, to je ta duhovnost u fizičkoj realnosti na koju je Tesla bio priključen i bio je u stanju direktno da crpi informacije iz Akaša hronike, recimo, da kažem teozofskim rečnikom, odnosno iz kosmičkog informacionog polja, i to je bila njegova heuristička metoda. Ta njegova heuristička metoda u suštini je bila vizionarstvo. Dakle, tačno ono kako je Toma Akvinski u 13. veku u sumi teologije opisao teoriju istine. Znači, kako je definisao istinu preko teorije korespondencije. Veritatem est adequatio intellectus et rei. Znači, istina je odudaranje uma i stvarnosti, intelekta i stvarnosti. Tesla je bio u stanju da isprazni svoj um i da prima informacije koje onda vizualizuje u obliku aparata i onda kad ode u radionicu ima precizan nacrt. Ono što rade arhitekte kad grade kuću, on je to radio u umu, tako i zvao umna laboratorija. Dakle, uradio je u stvari nacrte već u umu i onda samo dođe kod sve sa dimenzijama, znači to je praktično tehnički crtež koji on vizualizovao i onda dođe u laboratoriju i samo kaže majstorima šta da urade i oni su bili u stanju da to sklope i to je uvek radilo, zato što je on primao istinite informacije iz tog višeg nivoa kosmičkog razuma. Hvala vam. Malo pre ste spomenuli kako ljudi treba više da koriste veštačku inteligenciju da u mašinama prosto, da se treba zameni mnogo ljudskih ruku da se zamene veštačkom inteligencijom. A šta ako ta veštačka inteligencija toliko postane pametna da krene da se bori protiv ljudi i da kažu to da nekako inteligencija opali po nama prosto, to jest da nas napadne i da hoće da nas pobije? Da, tu postoji problem osamostaljivanja u stvari centra odlučivanja u veštačkoj inteligenciji. Da ona počne da odlučuje sama bez našeg upliva, odnosno bez mogućnosti kontrole. Ali to sada rade i mnogi ljudi. Tako da ne bi se veštačka inteligencija ponašala drugčije nego što se danas ponašaju zli ljudi. Razumete? Dobar čovek pravi dobrog robota, loš čovek pravi lošeg robota. Znači, veštačka inteligencija zavisi od nas. Ljudi je stvaraju i prema tome, ako je mi ugradimo algoritam koji u stvari vodi harmoničnom odnosu našeg bića i univerzuma, ona će za nas biti dobra. Ukoliko čovek ima tu destruktivnu ideju, pa napravi robota koji ima slobodu da odluči o tome da bude i destruktivan u odnosu na nas, onda je opet greška naša. Početno je uvek naša greška. O tome se radi. Tako da zapravo ta mogućnost da se osamostali veštačka inteligencija, to je jedna smešna mogućnost, jer onda bismo imali isto što imamo i danas, a to znači ljude koji rade nešto protiv drugih ljudi. Dakle, imali bismo robote koji bi radili nešto protiv drugih robota. Pa dobro, mislim, imali bi preslikanu ljudsku situaciju. Zato se i radi o tome da imamo višu svest. Pa dakle, spozna zakone i proizvodi ne samo takve mašine, ali ne samo mašine, nego i ljudske misli i ljudske postupke koji nas harmonizuju sa univerzumom. Tu je ideja etičkog teslijanstva. Dakle, morala. Osnovno je da razumemo da moral nije ljudski izum. Znate, to nije moral nekog plemena, to nisu pravne norme ili zakoni, to nisu Mojsijeve zapovesti koje se krše. Imate 10 Mojsijevih Božjih zapovesti
Nijedna nije Božja. Jer Božje zapovesti za mene su neprekršive. Znači, ako kršimo zapovesti, to znači da te zapovesti nisu od Tvorca univerzuma. Čime se bavi nauka? Nauka se bavi neprekršivim zakonima fizike. A prekršite bilo koji zakon fizike. Ne možete, nego morate da ga poznajete, pa da izaberete na osnovu zakona onu posledicu koja je pozitivna. Prema tome neophodna je viša svest, neophodno je razumeti da postoji kosmološka objektivna etika u univerzumu koja je oličena u prirodnim i fizičkim zakonima. To je to najbitnije što treba da se shvati u teslijanskoj etici, da bismo onda mogli da veštačku inteligenciju napravimo tako, a to samo od nas zavisi, da ne može da se osamostali u smislu da u povratnoj sprezi vrši destrukciju na sopstvenog tvorca. O tome je reč. Jer mi ne možemo da vršimo destrukciju na Boga. Ne, mi smo u stvari ljudi u odnosu na robote, su bogovi robote. Mi ih proizvodimo, znači mi im dajemo algoritme. I sad šta? Kako recimo čovek može da radi protiv Boga? Pa nikako. Nikako. On može samo protiv sebe da radi. Jer mi imamo slobodnu volju koja je ograničena na naše tehničke resurse i našu energiju i našu masu. I sad, mi ako uradimo prema okruženju nešto pogrešno, okruženje će da ima reakciju, jer akcija je jednaka reakciji, takođe na nas destruktivno, odnosno za nas pogrešno. Prema tome, mi moramo da imamo višu svest koja poznaje zakone, koja priznaje da su zakoni fizike zapravo kosmološki zakoni univerzuma, da je to kosmološka etika. To je etika koju je dao Bog. To je u zakonu gravitacije, u zakonu poluge, u svim zakonima, Lencovom zakonu, zakonima koje mi ne možemo da kršimo. O tome se, tu je u stvari ta Božja egzistencija. Moram reći da nauka ne radi ništa drugo, celokupna ljudska nauka, nego proučava u stvari zakone Božje etike. To je ta Božja etika, to su prirodni i fizički zakoni. Ako to tako razumemo, onda ćemo takve algoritme i takve instrukcije davati robotima koji će zajedno sa našom dobrom misli, sa našim razumevanjem univerzuma i sa našom višom svesti činiti jednu harmoničnu celinu i u stvari kompenzovati loše relativne posledice kosmičkih zakona koje su za nas nepoželjne, koje nama nisu potrebne. Prema tome od nas zavisi da će ta inteligencija imati i takav prozor u program koji će nas koštati destrukciju. To je čisto stvar čoveka, ali i bez robota, to je uvek bila stvar čoveka. Zašto? Pa zbog slobodne volje. Dakle, ljudi imaju slobodnu volju. A da li je moguće da roboti dobiju slobodnu volju? Da li je moguće da roboti budu kreativni? Pa naravno da nije. Tako da ta opasnost u stvari ne postoji uopšte. Hvala vam. Sada, tokom prvog pitanja spomenuli ste par puta i upoređivali ste Nikolu Teslu sa nekim božanstvenim oblicima, kako da kažem, to jest likovima. Da li vi mislite da je Nikola Tesla bio neko više biće ili možda čak i neki bog ili nešto koji je poslat na zemlju kako bi prosvetlio ljude ili ih možda vratio na pravi put? Znate kako, svetom ne vladaju ljudi. Svetom vladaju u stvari kosmološki zakoni koje je dao Tvorac. Prema tome, u nekom momentu razvoja civilizacije, ti zakoni naprave takvu formu ljudsku, u pitanju je dakle, Tesla o kome pričam, koja će unaprediti civilizaciju ili dati civilizaciji šansu da izabere. Hoće li da ide putem samouništenja, hoće li da pređe u višu fazu tako što će uzdići kolektivnu svest. Tako da svi smo mi božanski produkt, ne samo Tesla. O tome se radi. Zašto? Pa zato što čovečanstvo nije veštački proizvod. Čovečanstvo nije samo sebe stvorilo,
nego je nastalo na nama još uvek nepoznati, nedokučiv način. I Tesla, za koga kažu da je možda duh zamenjen u utrobi majke i da je u pitanju bila vanzemaljska inteligencija, jer u tom trenutku to je moguće. Znate, vanzemaljske inteligencije povremeno intervenišu da bi spasle nepoželjan razvoj ljudske civilizacije. Recimo, vidite na primer da sada intervenišu preko određenih planera van sistema, znači preko ljudi koji ne učestvuju u svetskoj vladi, nego daju ideje svetskoj vladi. To je suština stvari. Da ideje imaju moć zakona. One rade same kao matematičke formule ili matematički obrazci. Znači 2 plus 2 je 4 i to mi ne možemo da izmenimo. Dakle, matematici nije potreban marketing nikakav, ona radi zato što ukoliko nešto hoćemo da uradimo, a ne znamo matematiku, ne možemo to da uradimo bez nje i na taj način se u stvari uzdiže svest. Mi lagano saznajemo šta su zakoni materijalnog sveta. I Tesla je bio čovek koji je napravio ogroman napredak. Pazite, on je civilizacije zasnovane na prostoru odjednom pretvorio u niz civilizacija zasnovanih na vremenu. Kaže, sve je rezonanca i vibracija. Pa šta je rezonanca? To je ista faza, ista frekvenca, to je istovremenost, to je sinhronicitet. To je, dakle, ključ zapravo Tesline tehnologije u suštini jeste vreme. I zato sam ja i radio moju teoriju ontološke osnove matematičke fizike, svesti i konstantne sadašnjosti, da bi uradio u stvari nedostajuću Teslinu teoriju, kako bi bili u stanju da ponovimo neke njegove eksperimente čiji rezultati nisu iskorišćeni. Naprosto ne znamo, na primjer, brzina veća od svetlosti. On ima patent iz 1905. brzina veća od svetlosti. 50 puta 1,5 C, 50 puta C ili trenutno. Pa to niko ne zna da ponovi, ne zna se o čemu on zapravo govori. Da bismo to bili u stanju, mi moramo da proučimo, a znači za to treba opet imati tu misaonu matricu koja može to da učita, da ustida. Mi moramo da ponovimo u stvari određene Tesline. Tako da u stvari postoji čak i knjiga Povratak golubice koja govori o tome, Margaret Dou, koja govori o tome da je iznad, nije tada Smiljana, Tesla nije rođen u Smiljanu nego u Štikadi, to je vrlo blizu Smiljana, u porti crkve, jer je bila strahovita oluja i da je tu oluju u stvari napravio venerijanski brod, vanzemaljski brod, vanzemaljaca, koji je zamenio duh u utrobi Tesline majke, zbog čega on posle imao one bolesti prilagođavanja godinama, u stvari posebno u pubertetu. Reč je o tome da svakako postoje civilizacije iznad ljudske. Mislim, nema ni govora, nema zaista ni govora, ja to ne mogu da poverujem, da je kosmos i tvorac učinio ljude vrhom, da kažem, savršenstva u kosmosu. Sa ovolikim manama, sa ovolikim neznanjem, sigurno iznad nas postoje egzistencije koje su daleko više svesti i više inteligencije i daleko većeg znanja. Tako da nije nemoguće da je u pitanju bila i vanzemaljska intervencija. Mislim da će u naše vreme ta vanzemaljska intervencija ponovo uslediti, jer je naša civilizacija naprosto na ivici propasti. Vidite da jedino teslijanstvo daje zaista pravi put za globalno društvo. Znači sa naučnom etikom, sa mogućnošću kontrole veštačke inteligencije, jer šta znači naučna etika? Znači znamo zakone fizike. Ako znamo zakone fizike, ne mogu nam roboti ništa, jer oni su po zakonima fizike urađeni. Znači moramo znati šta radimo.
A da bismo to znali, treba od ratova, od besmislenog gomilanja bogatstva, od, da kažem, pokušaja da se vlada nad ljudima preći u jedan viši stepen težnje cele civilizacije ka višem znanju, ka višem znanju. Ja se nadam da će upravo to da se rodi u Srbiji. Jer, pazite, mi smo razgrabili neke društvene institucije koje su teret, istorijski teret. Govorimo o univerzitetu, govorimo o akademiji nauka, govorimo o pravnom sistemu, političkom sistemu. Tako da kod nas pojedinci su slobodni da duhovno tragaju za istinom više karaktera, višeg tipa. I ta istina više karaktera omogućit će u stvari bazu, znači tu osnovnu mentalnu bazu i astralnu i etarsku bazu za novu civilizaciju. Pogledajte šta se dešava u Srbiji. Sve više ljudi umire, međutim ima sve više mladih matematičara, mladih informacionih tehnologa i sad imamo dijasporu 4,5 miliona, otprilike 5 je u dijaspori, oko 6 miliona u Srbiji. Sad je to već 50-50. Znači Srbi se oslobađaju čak i teritorije na kojoj živi. Jer umire oko milion nešto ljudi je umrlo za posljednjih 10 godina. Za 60 godina Srba uopšte neće biti na ovoj teritoriji. Međutim, nije to ništa strašno, jer će 6-7 miliona Srba u svetu biti u mozgu čovečanstva i omogućiti skok celokupne planete i naravno svih ljudi na planeti napred. Jer pazite, recimo Vivekananda, koji je visoki guru i veoma spiritualan čovek, induski, kad je susreo Teslu, onda je rekao, ja menjam o zapadu, pa ima na zapadu jedan čovek i to je Tesla. Znači ovi drugi naučnici, recimo u Indiji, nemaju uopšte taj stepen spiritualnog. Oni se smatraju da su to neki visoko kvalifikovani majstori, da su to tako neki dobro talentovani, vešti ljudi, ali ne spiritualni. A jedino Tesla u Indiji ima taj epitet, spiritualnost. Dakle, on ima koji je ne samo kao priroda, nego i koji je uključen u tvorca te prirode, uključen do kraja i prima slike. Te slike, to nisu slike naše čulne stvarnosti, nego Tesla u stanju, recimo, da šalje impulse obrnuto, znači ne preko očiju u centar u mozgu da vidimo okruženje, nego iz centra u mozgu na retini i da ukloni ovaj obični prizor koji gledamo i da projektuje svoj psihološki prizor. A taj psihološki prizor nije bio ništa drugo nego slika ostvarenja njegove namere da recimo uradi neki aparat ili neki izum koji bi kasnije on dao ljudima.